Miensa mu akwaba ensam no emu nkyeremu enie. Ene enwumre yi arehosa mu abetodwa ama DL kasebo yebo mu ama Ghana fo maso atibie ene se emrahye badwani a wote abanwa so de ma womanfo ne adehye a wonom ewo adweso ewo NPP amanyuko ni diremu asante mantamu. Honorable Dr. Lawyer John Ampuntuakuma woye wosoafo abedi akire a na wo hwesi kasam eso me na wo kase papa no wodaya wansode na brichie wei ebo wo my Ghana enahwe wo bra na bese no mienu abo ana sa brichie no ebo wo my Ghana se wo pene no bese bresanti nie enche pisa na ne ho adodo no eno nti otu ni nanchi ekopie mu ewo Germany montene so na wo kwakohwe no ho yade na eno na ba mu wo kurade a enkwa wodi a enye yenti ene ahwe ebeto odwa se wo pene no wone ba mu wo adi apere ye nanso no se wotimi fo timi wa wo ka wa efiri wa beti ama am no kasa yi Lawyer John Kuma wato ya nom ewo ense edo na papa yi efiti bra mampani akufu ado ene MPP amanyuko ne be ya aban no wono ene nipa wodi nkan kura ahweye a ye fa ne say National Entrepreneurship and Innovation Program NEP wono ene pani a wodi nkan beda no kura na papa yi ansa na ye man political appointment no na wo ye founding member Emma Adwumeku a ye fra no se Edu Approach Chambers na kire se ya lawyer foku Edu Approach Chambers law firm ana afenso no Majak Associate Limited and also building and construction company na papa yi me no ka say ayade se de oboni kan se legacy wa jabi wa na chi papa kire se wudu adweso a ye boni din papa na enso na nyina mu no mpanifo da to dwa kirem se ni papa won cha asase so nti ena awai yenka bi hiem ya wada tuntum pa ana Ghana abeboa yeso Dr. Lawyer John Ampuntuakuma daya wan sorry when am so ema DL amanebofo yesoma wonom so omonko busuafie ho na papa wudu adwusu kropon no mu a enya adwusu kronum no ote na mom ni nkro ba kwa efe ne se donaso eho ana papa na wote eho na wasi ne fie na ye di video no ebeto so ama won Lawyer John Kuma ne fie ho se ne sitie abusua eno na wo hwe no oba Facebook no so a DL 106.9 bo moden se wo so be share page no so amaye pa bonua bia ma ne se awehosam a asie no Lawyer John Ampuntuakuma ni fie a wono ankasa ho na wote ene anyansam ketwa emema kwenti be nyina wo mo na so na nkampese ma aye wo so ni agyajo pa na mumientie esu a na ekoso ewo fie ho wabra DL amane bofo ekopie ho no So many people around. Come from work, they are from the ambulance and and I like to go to the now. Then you do know what's happened to 75,000 most of so many people around. Come from work, they are from the ambulance and I like to go to the now. Then you do know what's happened to 75,000 most of enti abusuafo mu amu Facebook no so ne de mahunu bi aya no abo ho mode na wa hye nso amayen enti Lawyer John Ampuntuakuma efie wei wo si ewo donaso no mehui mekoho na efe pa sabrempu na onwie 2018 mu ho na onwie na afede wawie efie na yedan udam oye yie enyansam ketwa wo enti Lawyer John Ampuntuakuma abrantia kama emfinhia aduonum kura no wonyaaye ba mo wo de ne sato no so amene okasayi Germany montre so ana waye ma ewo mokyere a ayasam kese pa na empanisi techrema empro
wobra na lawyer John Ampuntua kuma etiase no obi wo hon ma wate ne din nanso wante ne voice da DL kasebody abase e beso munti ya fifi mu akopa bi ade bramo na wenu ye bransam trofo bi sa lawyer John Ampuntua kuma se na wosi se ehye na manyosam ase ne political career ne political life wo hyase sen mama yenti wobra na lawyer John Ampuntua kuma adweso MP se wo ye the late wobra na wo church ni nsemu wo ti ase no mama yenti kakra. I have been a political activist from childhood. I remember as early as 8 years I was in a boarding school in Rapid in Sunyani. And because we were young, we used to have school mothers and school fathers. And as we grew, we became the school mothers and school fathers. I became a school father taking care of other young people. So I eventually became the school prefect. Oh. And then when I went to Okogyeabour in Kumasi for my secondary education, I became the school prefect again. And then in university, I became very active with SRC, with NOOS, and eventually became the NOOS rep on Get Fund, among so many things. So it has become part of me in trying to be part of my society, trying to lead in my community. So that is how come I believe I have been very active in politics in Ghana. Enti ebusuafo anyway no bra na lawyer John Ampuntua kuma na wotiase no na nimfoni nso eda Facebook no eso mo amu ne da no nso nimfoni aneda so no lawyer John Ampuntua kuma nyankopo wonfa okra ensie yie pa na ebusua awewo sem wenu a esiye no ansem bi edi akire ansem edi akire nyina no ene se besa na wotwe ene kakra nie ana Ghana nsem twani a yebekase nyina ye nua pani eno no Captain Smart wogina TV so na wode nsem ahodo bi atudwa efa eye wopani asabre wato ayanom ewonse do no eho na we no nke bekase Captain Smart wo ye prophet ya na afiri se ensem a wokan ye no minnimu ada se ye no na aba mu no se nso eya samfoforo de a agese nyankopon ne Captain Smart ya ana betimi akire musa sempane si de obone po won netimi sane na bensa na watwenie ana Captain Smart di tudwa na okire mu se enipa bi wo NPP wo so manyuko no mu a ya ma wonom awudro poison a kire se wo bodi no na wopani asabre wato ayanom ewonse aduwe lawyer John Ampuntua kuma na ni di eka wonom a Captain Smart kire mu se ya ma wonom poison wo sa kire mu se Asante mantamu dwamtre ni chama wuntumi wonu sei wono so yama ne poison ana asante achems north emrahye begani eye lawyer Andiapia kubi wonu sei so yama ne poison na Captain Smart kire mu ase poison no lawyer John Ampuntua kuma na wato ya no wanse aduyi woni mpanifo bi kodidi ewo Kumasi na Kumasi ne dia wudro no egu na duanem moma yentie sane ya Captain Smart kan ne nsem no said by antiasie ebetimi abamu wo bia wonim John Kuma fa phone na friend say Captain say you were poisoned John Kuma any mpanifo bi ehiem planning and say John Kuma baby all pre-call one shot John Kuma betimi afura kodu level bia obi antimi stop no say me ye fa phone na fa chama wontumi na be say chama wontumi say say aduane ni say wandi bia at the time a wo we di John Kuma or a doctor echi wo say wontumi react to that food poisoning no imagine you say John Kuma you okay at John Kuma he was intentionally poisoned and he's aware. I can tell you the date and time at John Kuma called India. Not where they were India. Brutal. This issue of poisoning is the MPP Mudabe. Honorable Piakubi was poisoned. It took Dr. Biwa Yakwe. Enti ebusuania yeti ye eye yenua nsamtroni Captain Smart na yemfa seda Emma Media General for credit ni yede bema wonum sanse ho anani we efri ebaye na ebusuan ni nyina mo ne miankwa ahoma so na DL Yamani Boni Robert Bosomotwe me na okase kwakopiem ewo lawyer John Ampuntua kuma ni fie ewo donaso de ewo kwa huye won fam som yen Bosomotwe madwe ejosunia akura bibia boko de Dame adum boko be ne boko sa wojuso se bi mpanisi sa wokoto se kuro mu a wonam so no ye atwe wo hene fo mu a ye nsa na ye ho mebu sa se kuro na modwo ana
minim sa me ne wo kasa adwo so aye brichie boy enkomo ye kasa kwa busuafie ho emu sam tisan. All right, yema yeti for kwaba from DL so na yanka ti for say areho sema esti ewe justo nyina ne say MP for justo lawyer John Ampuchekuma ono asa double say oye deputy finance minister enne justo for that sorry ya antia sempa eti ene say nyankopon atunensa e dia frɛ no na enkomo no enra na wo senka lawyer edetimu ewo 6 match ase na nyina na ye hwɛ ni mu say obeba then she nyan nkezi bi nti lawyer entimi ama ti ne enwa bubu na yedia ano ewie ebeto abonten se lawyer John Ampuchekuma nyame atone nsa afre no na se de o kan ye bo anan ekọ abusuafie ho minia de ye be twa mfoni ache abusua na se o manfo etie ni se na ya we ho sem papa se o hwe di padomo a na ababe gufie ho party supporters and afi abusua nkasa party executives a na ababe gufie ho na o hwe executives esu a na omusu a abusua na enya sem keto akora nti we pimo ojeso dia brichi kese na abo ojeso Deputy Finance Minister and a free MP for the lawyer John Ampuchekuma Odaya one sorry yeah etieno no bomuye wo kodru fie ho no ye hu ne se maami bi a wo bodu kutuntum na wo hye atade kokko me pa cha mo am wo Facebook no so no maami bi hye atade kokko na niso a wo so nyina no ene se kwasia bia di mawu se bi sa na maame ne kan no kwasia bia di mawu minimum ada ebosomtwe wo kodru ho no wo do aso totofo mo a wo mo suspect foul play ana se wo mo etretre mo sa ekọ ba bia na minia se obekaya nansen ebeto social media no so na omanfo kan bi eni ade ase amanfo bi na mo suspect se it is alleged say a food poison and lawyer John Ampuchekuma wedi na eno na yen yete say a food poison allegedly eno na yen yete say a food poison say ma many so awu si there say the woka no asem ne ba ya I think say sa woman no kura no de obudu black no we say ne ma me no as in say ne ma me pa na say busunya ma me de see any say ne ma me enti seni suna wo sunu de yetete no akire ni se the beto social media na man for LTB no eche say a food poisoning eno na yetete wo ho bosomtwe ma ye nase na yesu ye dia so toto fo mo wankra ha na kire se wo kopie mu wo fie won ka busuafo na ebo minia enya sam titwa yanka se director busuafo emum party for enanka mo yo imagine say eja mo do mo nsa ebekeka me na mi busa say aden eden na maye ye nyina ye wa juso na ye MPF free na ada media house bi frame say e wo say ba ho na ye be report na media houses no enso ensaka na minia mi wura ho na no mi wura ho na me say omo ebubo midin say die bosomtwe sa kwasia no se sa aboa no na omo edidi matem so mi wura yin sanam say eden na ekoso a mi mum na ye bomidin minia enkomo nyina ne se wuni adwuma ya yeye se o ka asem bi na anyi bi da nipa ne feel se o tan no ba o ka asem bi na ye ne dade a eno de ye bebo abaso nim se ye adwuma ya yeye ye ne politicians se na ye adwuma ekoyi a ye bo abaso ankoyi nso a ye ka ekwan nya ye bodin na wo a wo se ye kaman zu wani no na wo so tu wana mo se adwuma no e na ye the nipa ne bi feel se adenti na ekwan nya ye ka na ye bo lawyer din adan na school dan ya say ya ka ye bolo ye din so obeka ya na nsen ya just take super ye lawyer ono anka say you 120,000 say yam fan kobo dan so and ye tuna radio so ye kan ebo na ba so e kan wasem but party for no who say ye tuna radio so ye bolo ye din eno ntina na we nyina koba ye say me na ba bia me kofa ye say wo hwe me ho a me wi a me de me mpabo na me ho be kyerew ateche bia me tutu mu a me ka me de kwa kura me jawo ho ansana me prove visa ekope another route offer ho edika na be pie main road enti na wo te no won kan sa ne tie tenka man free one temu a ebi an kan yese wonya me a woni me din ko me na me nimdie besi se man free one temu a nan kan me nimdie besi timi na de tie no se man free one temu bi anka
boys no e de omunsa e kame adanya that's not ready so aka say e kwan yen adin say e bolo ready witiri nkwa na so woka say e kwan enye wadweso ame adweso minim ho nti no minim dia meka say 2018 kura na ye de kube hono na afile portals na me ho enti akura witiri nkwa na emom no de akire de besie bia nso no ye bedi ho nkomo kina menso medase papa abusua ya mani boni Robert Bosomtwen ejinamu ewo adweso donanso eho ana lawyer John Ampuntua kuma ni fie esie na kwasie bia di mawu no ana medwene ho menti ase enti abusia odo message ba making kan ama ayawe hosem pa nipa wosom adasa na wosom mpempem ene woni hobiem nyankopon kwa na betimi akire yento akase bono eso ye fira we hosem mu dia na yakwa kopiemu ewo mrahye bedwam ehonom ena first deputy minority whip eye Ahmed Ibrahim odinsam bi dia tudwa afa anti-Gabriel na mrahye bedwafo akwa asetena akwa hyehyɛ so my Ghana trumu oba ne oba eda bema ne oba eda no bema ne bema eda no enya ade ya de pa ni senti eyade a betumi am my Ghana ya setena mu atumi akɔkyew ni senti saa amra na eba no na danko akufuado Ghana e mampani omo no homoden se mra no obetumi de nsa ede ahyase na no ena eye Ahmed Ibrahim ekire mu a Ghana mampani na danko akufuado wato ne bo ase bɔkɔ sa tetede na ante no wa na adwen se opekwaniase bia se mra no onfa ne nsa emfa nhyase se be ya emmemeyo emra na wonom a obetu sa na mobone no emra yi ebetumi ako etia wonom na etiefo beka ya mrahye bedwa ekwa asetera ewo eyo agefo bosome no ne da na toso aduonu wotwe ewo mfempem mienu ene aduonu enan mu ena okwase se mra se eyade a wonom a wagye atum se obeye turumu afi nso ema wone wo homa ebeda no eyade a eyachiwade na my Ghana na mambre ene yehyehyeye no enyade a maho kwan kura ne senti wonom ama wa adwene se sa adwumade ete saa no wode won sika bewura mu na wabɔ hu dawuro nso emra no ene won bedi se ebeya ebebɔ ebetwe afoforo afiri saate bia bɔne no ehu na no ena mrahye bedwafo ede mra ne ba bonten no na twa se kopie mu o mampanin na dan kwa akufuado na kate na to no bo ase bɔkɔ no mampanin ede ne nsatea ekwahye mre yase se beya emra yi betumi adi dwuma o my Ghana mu na no ena DL kasebo ene mehye bedwane ede mabanda ede nkomo na wɔkyerem so na dan kwa akufuado wa to no bo ase bɔkɔ wa na adwen se emra yi enya de ode ne nsa behya se ne anase tena na dan kwa akufuado aba montene so ede nsa batu dwase ade asesi a yekese yi openi bia ne din de eya Richard Sky ode eya emra ya hyei ede kwa kopie mu ewo Ghana kubatan a eno no ekopie mu asendi bia eya Supreme Court se sa mra na hye bedwafo ahye no enya de abeboa ebetie tie nipa fa ahudi so papa ewo ma Ghana mu ni senti mra no o ma ho kwan ma ne nya adwuma enti Supreme Court enka bi enfama no na dan kwa akufuado eka se esense mra no ekwa kopie mu ewo Supreme Court nti no enya de obetumi aka ho asem sesei otwa ya akopem se Supreme Court ede ho emuan beba ene ode ba ono so betumi de ho anu ye ede aba na no ena ye Ahmed ekire mu se na danko akufuado se koba se emra no wanfane sempo anfa nhyase a emra no ma no ho kwan se eye Council of State no ebetumi de ho afutuo ede aba do hu kwan ahodo a obefa so a sa anti-Gabriel no ebetumi abeye adwuma na di dwuma wo my Ghana emu yanto nyemre no osia kase abo no so ye de free DL 106.9 FM so a enwumre ye nam ye musa kono ho odumase TV po ne ebodi awura nkofo dem enkofo kam ye wienso ani abodi awura mpase ayesine kofitela obetia ne fon bomode saudo message ebebra yen ewo Facebook no asie nipa bofo mienu me pacho ada wo de ba ye bekinkan na awurade akonta kabibika kra bi na afi bayi wono so ye nipa bofo DLFM 106.9 medasi akonta edrobia nkadem enu nti oba Facebook na asia Ghana fo akyere wo madwe o mo esusu oh awurade
Germany fo nyina yesu na ya eti hia hu bisiase ye besu pa na ya to aka se bono so ya da so aginam ewo anti-gay bill no ankasa emu na co-sponsors won mo aka ho bie ema o mo file sa private member bill ewo mrahye badwafie no emu baako eye mrahye badwani a woginam ede ema NDC amanyuko no ewo Saudai mensimu ewo Framantamu ni de yam de se ye fa no Honorable Roxen Nelson dafia mapo wada to da kirem se wo kan nsa se French ni and they throw a cat send this let's net Kalas and Katis was wo kan nsa se mampani akufo ado ye na adwene se emran won fa nsa nhase de a ene pa abobonyom kowa ni kowa wasidi obewo ne beguo Honorable Roxen dafia mapo kirem se wode mampani akufo ado begina emramu a obenu no ho a ne nyina no ene se wo kenkan wo my Ghana ya mamra ayetintim na afia pem ahankro de okrom yenu no a aya article 106 no wo hye mampani akufo ado se mrahye badwafo tintim mraji tum wi a ye mampani so na fo makoma ko edu na se wono so de nsa be hyase na akura wa sign se fe ekwa na watwem yenu Ghana fo atiemu a se mampani akufo ado be sign ntam na cha na edo ade akye na mampani akufo ado edi konkonte afa no motrom abeka kire Ghana fo se alata boy kire se one sign na sign de kire free se ensem troni ne di ede Richard the last guy ede ensem na kopiem ewo yen court batan Supreme Court ntino mampani akufo ado se ade a mepa na mensa kan ade a mepa na manyan enu nti wo se one sign na kopim bra Supreme Court no so beka sam na awie eno ana Honorable Roxen Nelson dafia mapo kirim se sebio wo henkokora ne abu ni ya kya na babunu na mampani akufo ado papa so a kire so wodi ani ha ne beko aprekensi mayase a ene na wafro patapa ahyan ye besi na so tron kwanta wo kirem se ene fo makoma kudu na no so na se mampani akufo ado won fa ne san hyase a Supreme Court we wo ba ho afis wo kirem se woni professor anamono a ye Richard the last guy etu ya no wo de ye hetu man se bio nkwada pieto na wasere court ne se court mo sa asem ntumu firi se ya wo existing legislation ewo Ghana hano mo e kasa mputi asa ade no enu nti se opani Richard the last guy atena krom ha na se saabra no wantimi afa saabra na nkọ court na se ne ye de anti-gay bill baade a wose ame court a wose wo kwa de obetimi akọ na mo mampani akufo ado wo soya wo yade no wuo se wote ase a wono nyina behye nika baako se wansan a mampani wo betwi opio to afa okọ ho a uhade a ubepere ho wele samu a efiri Honorable Roxen Nelson dafia mapo ne nchen abedru yetwa dear 106.9 enumere no nsia akase bo na yakokopie mu ewo etifido matenum na honom na asoye hwe Ghana ensuo so ewo etifido matemu ede enkra ede ama wonom a wotete eye etifido matemu se ensuo ho akwatwe sade adwonso abo akokọ mani senti wono watete eye etifido matemu no wo munya nsu papa no no eyade a eha adwenye pa na wono makwani asa bia so ebo wo homoden se ensuo ho ayeden no obobo wo homoden pa se wono watete eye etifido matemu no wo betumi enya nsu pa anom na kopie mu atifido matemu a penimpa oda Ghana Water Company Limited ano ewo eye tifido matemu eye Steven amehal mensa no den sam e de atudwa e na de Ghana man nyina sei sa ho na ekwaso watifido matemu eye na hinkro tamalemu no eye ade a eha adwinye papa na mra na oni DLFM eye kasebo edi nkomo na no fiada etwam no ewo eye ogefo aboso me ne da toso aduonu miensa emfimpim mienu ne adonu nan mu no e na Mr Steven e kire mu sei sawa how bebreba ekoso ewatifidu matem ani senti ama nsupa ne nom ehwan denden ewatifidu matem ene miamia hodo bebreba ewatifidu matem ho no eha adwen papa na o kire mu a eye ne wa ba akumianu bi ena akwafa sawa how ni nyina ede aba ema ni senti enso ho akwatwe ewatifidu matem no na emra wakasa na o kire mu so eye ade a enipa dodo a ewo atifidu matem no sesi aye kasai enipa na o adoso papa ni senti akane no na nsu awodo a na sese wode ma wo no no sesi ano agese wagire wo ho se obeye dwumaden pa ma na kwani mu ansa
won sa tumi aso nipa dodo a omo atretre e watifido mantemu na ne kasa mu na wasan e kire mu se enso ha adwen papa esense enipa binom so enam kwati kwan ahodo so esei eye plant ahodo a wodidi dwuma eno no boa ma woma ensupa e waye atifido mantenom na wo kire mu se ebinom kura mpo de anwea na wotu e wo baabia wo plant a wodidi dwuma eno no tumi boa ma atifido mantem enye ensupa nom no honom ene wode won kasa ahodo akosi a wotu anwea won kwankasa won fa so pe boni nti wo pe de won kwa de begu obotom te no wo se honom kura se be ya ensu ahodo beboa na wonom a honom ebenya ensupa nom no ebeba wonom nti wo gusa kwa we so a wo se ensu no ene wo kire mu se we ya de a eho hia pa se wonom a wodi sa adwuma no obo homoden no wono wafa ntetiemu na wa kire won no wo kwan ya befa so a san ensamone ahodo ene anamotu a wotu a emboa me ensupa eye atifido mantem benya no obetumi aboa na sa ha no nyina eto atwa enamara wakasa na wosan kire mu se ebinom afa kwati kwan atwensu ahodo ede kwa wana fiafie mu a sese enya ade a efa eye kwan papa so eno so ya ade a ebo eye Ghana Water Company Limited adwumakuo ni kapapa ne senti eye ade a ha adwuye papa entumi moa ma adwumakuo ni modembo ene adwumade a wodie no entimi enkwa kan ene wosan de adesre eto Ghana man nyina ni mu se yamboa wa wonim se obi e won patam na sa nipa kro no watwensuo e de akọ ne fie nanso no mita pa se be famu na watumi atua ho ka boso me de ebi nsi da no bomoden se oba kwa yimpanifo asotire na watumi abomoden aye hwehwemu fikọ na wadi sa nipa kro no akwa gina mra no na mra ene won atumi ati na nam sa sensemu yinti yakwa kopie mu awatifido matemu yamane boni a wo hanom eye Dr. Vim na obomoden aboye nkyeremu na yakwa homa no so ase yensa beka Dr. Vim na yabone punum aboa no onfante yegusu abode punum na so wofa ye de mu nkyeremu ebesan e de atoa so yento akase ebono eso na menkan Ghana fo adwompo ne kakra na sade me wofa asefo no wo mu si nsu on Facebook ro so meru aho papa ewurade ye eni papa nche wi asekura o ona bodon kuma mareho aba mami mini nkan yesi leadership by example enti mama mini nkan su kakra ansa na makan Ghana fo so no mama mini nkan su kakra Apia. They look at me. Looking at. Apia. They look at me. Looking at. Ewurade ene de me raho enye aduane pa na da nka me ni di o ka me ni di da mini man ka me ni di kura me raho ewurade ni pa bofo amini mutifia 106.9 Miraho Kwadwo oko miraho ha adwen pa ohwe ensa boboba efa openini wo no mu a in fact me ankasa abomepusa miraho esensa na ye nyina ye ni nna sei sa atoye nkyem we ye beto o man Ghana na miraho pa na mekura medi ya opa se bedi ka koto aduane na nte sa pa nka ne medi menyefunu beto na hu sei na menim de enti ene the whole day ebo fitira no pa kwapoma wia no miansa na menidi ye Intina ni muso obi bewu ana. Mina minim but na bia ho pompon so na bobo ba no nti no. Ama mentumi andide no. Nti me de me di kan ya fast na de twen ye. Na de ha adwen papa ha adwen. Na ma me no suo no. Ehwo no na o se sabe kwasea bi adi na wu. Chese sa esu na no odin pa. Kwasea bi di na wu. Na ye tioma mu na sabe kwasea bi tumi di obi awu se ya. Ya de papa. Chese ya o. Bebi ade amanyosem e kompempenso e okrum ha no ana odin. Se ko basa ye no kra pa de a na no odin. Ana odin. Chese wo de kwasea bi adi mewuna na ye odan. Enya ne da na ye mde je sei. Se o sika no no. Chese awreho. So bi be wo ne ba betete na ohun. No bedum pempenso sei enka busua te bia wo mu no. Obesesa busua ne da achen ne won hyebre. Na kwasea bi na wusa. Kwasea bi etumi adi na wusa no.
asefem Enti ayare hosam na mame nko Facebook no so ene said me wa faasefo ni su no amame so awre ho akame na Betty Hoga ana osi so sad so sad ana odi emojis na ba no wo tinisuo na me wa faase eye Upon Charles ana osi wo tie kasebo no pa life e wo Germany Montreal so a wo se Hamburg kasebo no dem na me wa faase afina mahunu se wo sun Germany ni a wo sun me hu bi da wo se good evening my sweet uncle abra wo sun me sweet uncle and was say oh too bad and so sad. Mr. John Kuma, rest in peace. DLFM, fantastic news. I am watching you live from Germany. Yada say, Mame Akosia Yabua, and was say ow, so sad. Ayara Hosempa. Ma yantwaka sebano so. Yatwaka sebano so a ene electric commission ene amanyoko ahodo a wa Ghana ha no. Wonom ewo brano enhyiamu aya na wo mo eye dia ye kan se IPAC meeting no na ene anampanifo de hye yesa wo mbekọ na wo makoso esa adwen ahwe nema hodo wo mbetimi de egu akramu ama wo my Ghana bato aye kwakoto 2024 yi no akwansidia biada entimi ema ho na besa bresantilie ana electoral commission de betu gwa kirem se wonyaye a na nka calendar no ko besesa ne kakra na nso no ehun nkitahudie no said the democracy emra ne sitie no was say what consensus must be discussed by all naturally say asem no efa ye nyina ye ho a ye nyina na esiesi ho enkonya nanso ene ndc amanyoko no eba bonte beka se ekwan ya electoral commission fa so ene wo mo edi sankita hodie no wo mo ne nye ho firi se wonom ewo platform a electoral commission ene political parties no wo mo ehyiehia mu no mu di nkita ho nanso we dey meeting wo manti o wo mo ho yane se edadeli graphic animu eho anom ko mu se se na ye wo IPAC meeting na twetwefo pani abedi eche de ma NDC amanyoko eye me ame wo faase Mustafa Bandi wono ananesem twefo di nkomo na ene wiamu amutie DLFM ye pram to breka se boso no ana ye ne twetwefo pani de ma GCPP amanyoko no me ame me pani citizen atoda azidi nkomo ana wono wo kire mu se wono so sada taken by surprise say meeting wo ho na wo monya we mu ho ya ne say eda graphic anim na mpokura no ebra wo mani boss wo na chese mimi da ye twa mu ya na wo kire say e ha dwen kakra free say ye bekwa bato osoi say electoral commission no wonya ne niam yie na say ya na de IPAC meeting no be ye dia anhra na entimi entwa yie ye nia pani citizen atodazi abahoma so na edi nkan no awie ensam ho do de to ye nim no kakra na afi yenkonkodi ho enkomo. I wouldn't say the Orishada near effect. I wouldn't use that word because, like I said, it was a platformer what the information to do, which means all other parties are receiving that information at that same time. But generally, I am somebody on record somewhere in 2019, me complaining about communication from the electoral commission. Because especially leading into 2020 elections, there were several emergency meetings. Emergency meeting. Or election year, parties in Bebre, man, you could a reorganization. You could I'm planning. Na you a calendar for even IPAC meetings. How? Okogyeabour Ocran Nhyiraba a timetable for IPAC meetings. The ABR first Wednesday of every month, another every 2 weeks. You be a meeting. Into your plans that come one day. The midday meeting, Babado. Enti anyway no a citizen ato dazi. Wano anoye church for penny at the GCPP amanyoko no. Na IPAC meeting na womo koye no wo hye bo se womo wie meeting no a wo mfa emunsam enka me DLFM ene yetiefo
nyamiadom ye nua pani aba homa no so akura asomdwe nka wo Nhyiraba Okogyeabour asomdwe nka wo so senior we de ya da se we waje yeso ene anwume waje yeso anopen so asa aje yeso kama Ghana fo etie ye no ebi nyanso dey nti ye beka ne saa na miensa nyina bom wadama iPark meeting no atimi abawie ye na mokoye nso ekosi san yo Nhyiraba Kwadwo ansa na legend kana kasa ma memfa nchema wetefu na wonuma wohwe via social media na ni wetu minjina GCPP amayokuwa name Emma Yemia Honorable John Kuma MP for Jiso and the Deputy Minister for Finance Nebuchadnezzar Yako and the Yantasampa na debia mekade yankwa yekitanyeno it can be taken away from us any day, anytime, anywhere without our consent. Yankopon ombisa yewa jinche then the mfa wonkwa na adult na ombisa nti sasabi ye wonkwanda yemfa nye zobobo yemma yemfa zobobo ye bisia na yemfa nye yeza Yankopon wada twina from pond be yenye because we never know what will happen tomorrow. Me also yenwu kita within yenhwe ni sometimes the ni na bin say trim day better you be better you be by you by in the end and bring your dinka so nti yema bisia yako and do to bring so do try that na ye asam ku ye boboa ma ye pay ni akwado so be ya family na ibisa about iPark meeting and I pay yema kura na die na menyo nje ho na yakwa iPark meeting ye ready yamena do mutu maka etipide in the iPark meeting ye wie yi no na ma hum atobi yem kakra the man na yebokon na the man na yebeye za no Ghana tabi our future in there for the first time in a long time yamba mi jeni mensa obatile gum no chair the iPark meeting and and I said it at the meeting there. I am there and they were betting gum. The Sunday for so many times I am by meeting. This also another activity are taken away. And we are very concerned. It's in the bar meeting the day when I bad. They encourage the day. Over tower but meeting will be. Sunday you have arguing about the commission or that but the deputies are arguing. It's never come at some people. We don't know the briefing that she received or not. In the end of the meeting, in the about the encouragement. Was also what they have printed calendar. Now, what they tour about a proposed timetable. In the time now, and this is what they think of. But idea never be credited or better, and no credited better. But this is their proposal. In fact, I'm a pay kaya, you may cut and make sometimes when you're ad hoc meeting, you are after emergency after meeting. You can say you to company, say cool, the man cool, because I'm sure after iPark meeting which if the calendar now what the man now, watch it all the different times that will be iPark meeting. Now, even the DIPAC and iPark DIPAC here, district level, and iPark is the regional level meetings, you know. Watch it the next meetings over here. In at least a forecast. The young political parties planning, you see to plan alongside. Watch him when registration will be done and all those things. The young man gave you a year for the shape meeting after. Or maybe make your jig a senior day. No Ghana of the argument and Tawanto when you do what's in peace there. A year but for about 2024. Your bottle on the 7th December. Into them and work and say, but it's day now, but November, I don't know why that to mean that more I can wait. They are but for able to now 2024. Yet on the 7th December 2024. As some also came the indelible ink district level elections and when used to them 2024 are be over 2 December will be used indelible ink.
Another one is saying that one CI, what we call to parliament today, will very strict registration to only those who have voter national ID card, which is the Ghana card. You know. Now we use the guarantor system. Also, the CI one fund for parliament bill. Into this year, we'll lay new CI. Yeah, CI know what the CI 127. Now all what the honor will be used at our base, which means that we be a registration exercise now. Guarantor system no, it will be maintained. On there, only your Ghana card not qualified, so guarantor system will be maintained. Okay. And that means everybody you know with the other some clarity about what you okay. Yera city mami musa o said ye wo ka say said ye meeting is ko ye wani age na chese wani age na kire say GCPP amanyoko ni nyina no say niema bia kane na nka monti ase afede ye niema mu ada homa monya ntiase wo kire say ye koso a ebetimi aboa Ghana ye hwe amanyoko ahodo no a eba ye no titiri hu ene NDC send ye wo share sentiment when you just said the meeting so ekoye no saa na wo hu no other political parties no anim anase wo mo no wo mo kita the opposing side of send ya wo hu meeting no wadawma muntu men kase more busy but generally yan ma ewo ni na ye kade dem be wa check yimum na was the timetable aba no ozin siasi bi aba na ibom ye wu bi paninti na ye kade we hope then them the Yama Konde, the man of the year. It's also Yama yes in Guinea or IPAC meeting. On our soon or China Obabado. The family will be that. Yeah, for IPAC meeting, ya custom. I did bet you know, not some food no diga. And I mean, them two meeting us. There, yesterday, then my yashan and then ya can't get a fair or behind and one taxi. You make sure that the status quo will maintain. And this is some issues here will through there. I don't want more details on. And my media men so taken on board. Okay, the working in our water. Overshare more by ya, what be boxy na ye at the year. Including the generally MPP can say, I think the only political party one back in the meeting, APC. Apart from that, I think all the other political parties who were present. And generally, the general sentiment was, we are happy that at least what was time to Nhyiraba. Okay. So complaining there, next time, it should not happen there. The better them timetable no other what the man you better will go man because what was better via email to us on Sunday at the meeting. I sent daily graphic. Into your kind. Then next time, we hope that some of these things will be done well so that communication flow. And na kuya oido bansuaba modia that no free, fair and transparent. Okay. But onya nyame bi sitope na nhwenye ya adwumfufu bi akayechi. Yera ma yena se papa the only citizen in Ghana's politics. Nyamisra say nyumei waje brana oni DLFM edi enkomo. Nyamisra. Maso dan super nyamisra. Ebusia yenua pani citizen atodazi wono ene twetwerofo pani general secretary edema GCPP amanyuko na wochirem sesede meeting si koye no wo bia akoma to ne yam nti Ghanafo yekonkutudani mu a yemmo mpaye pa na enkoso se ya na Ghana yen democracy no ebetimi afaso amana nyini ye free IPAC efo asetena wokọ nanimu a na yekwa kopie mu ewo eye epie matemu ehonom ena wonmo otete eye densi so eno no wo eye epie matemu eno eben eye suhum ena wo kire mu se suku a empenifo besi ma wonom emfie bebreni suku dan nankasa mpo enya de empenifo atumi aboso eye 3 classroom blogger obesi ma eye mpotem wofo no edan ne da obepem eye emfie bebreni bepem samra me no kesei empenifo atwa wo mani e de atwa wo ma kyese dan no wonfa ho kra enya de waya wadwene se ne ene kyena na bo ho moden say enkola betumi nya dan atumi akotene mu na wako school na no na assembly member e de won potem e kyire mu a eyade a ha adwuye papa
ne santi okwa asetena bia wa assembly mu a oka na so mpanifo empemwa ne yenti ensema hodo bia assembly member edewo densi so okasa no ode to DLFM kasebo animu emra on be sha se on boss na anya yie edipa plan na on ye no on be hu se enye ne kwan so no ana mo on san tu so on tu so no on san ye den san to aso e firi ho no na fofi anto atane awabam e be sine ma atwa ho kwan sa ho no the office wo de be duro kra na fi obi atwitwi pimpin eni ase na so dem amanfo aso dem no on sua se se nsuo be tuto de ene ye be run ne shift e bi be ba wia na bi aba no pa enso be tuto de on be run shift ha adwinye papa eno achi ena DLFM 106.9 kasiabo ebo moden ena wone pani pa ono na ye PTA chairman edema eye densi so eye school no edi nkomo na wo kiremu hwe bo mi nana ha adwinye papa na ne enkwala ne be papa mpo ena o matena na asukufo no classroom na sense eno sunti no bra ye bone se eye class 3 class 4 ne akoma bom baako na o nyina tenemu na we hwe ne yonkuranim said ya warfo aware na mukwa kwedi eye hwane mu no ha adwinye papa na no so moa ama disua entumi ntompon empotemo eno nso sei eno de to DLFM kase bo animu se Enquires baako ale class minu ekotana dan baako msia de ebi ani kyerɛ ha na bi ani kyerɛ binkum bi kyerɛ nifa na bi kyerɛ binkum enye saa ena entete nche my teacher da class two classes e kabo mu bi ni system mu bio atwam ni se nkwara two classes ewo dan baako esia de a na bi kyerɛ binkum na bi kyerɛ nifa e ma disua enkoso because say school de say enye conducive atmosphere ho na adetwa na adesua be koso ma ekwa no ko eye PTA chairman edema densi so eye school no ne den adinkatia ena ode mu nkyirimu edo som yen yanto anyeme no si akase abo no so ba Facebook no so Ghana fo akasa kire wo no mu adwen pa na Olivia Ado edin Ado de metia na em de pa ana we say I am watching you live Eddie Free Achem Akoku ana we see DLFM kasebo no mode na misra mo pa we see you guys are so good also you so nice mo ya owusu aduami ana oso otie kasebo no live ehwe yen pa Eddie Free Santasi Kumasi ana osi DL News more fire me wo fa say apakan GH atena say latest from the world of sports DL News. Right, Abusian Samo Bibiala Drone and Mobibiala Kwabam from the DL 106.9 from Casafidio. So Yawada Yumleno and Siakase Boy Sumredu, Sagudiamun Sama was Ayabuaba no, Abusian Yedin Baba down Sempinano, and a Guyan Proso Edeba Ghana, Gudiamun Samwa, and of course, Uncrofon Close to Diawa, Yabuaba Ninano Edeba, Miameden Samana Brono, Edia Mejesono, yes, one of the share, Apakan GH, the Blazer King, and 10 times so Yanshan Samana say, Na Yansha. Ofium Famadia, Menchasia and Fanfi the All African Games, Accra 2023. Ebani football na Ghana, yen under 20 team na, ya from the black satellite no, or more and on Bejana Ghana nemo, Ashes ombe to me aji gold medal, Edri Amagana, na Salifu Fatao, black satellite, or more assistant coach, na Wakasa, or si current technical team or coach, a friend Desmond of Fair Edano, or the Nyama Bebre, Ababe Kanda 20 team no, or si omonso omotetali no almost support on adding Nyama Bebre, Eddie Abon board, Senebea, Ebe reflecte, games are almost boneso. The technical team we have at this moment with our head, with Desmond Affair, I think that he has actually brought a lot into this team, and of course we support him and making sure that everything he has brought on board will reflect in our games. And I must say that we are actually putting a lot in these boys, and Coach Salifu Fatao Etwanin Samson Orituja say All African Games say memory football na chance ochna or see Omaya ready Omaya fully prepared on Bekunko den abua senebe nyama ebekoyi. Did so much in our preparation periods, and I must say that Ghana is ready, and I'm confident that we're going to represent the country so well. Looking at football now, I think that names don't play again. If you look at what happened in the African Cup, you of course know that every country that is here is of course ready for the competition. So I don't want to say we're looking at one particular country, but we're ready for all the countries. Of course, every Ghanaian would say Nigeria a tough opponent to Ghana, but I say that every country that is in
Coach Salif Fufatao, assistant coach, Eddie Mabobokwa, your friend Black Satellite of Ghana, and Watan in Kano, Nanyami Adumochna, and Yeshe football, I say, na Black Satellite, Yanio my your friend Congo, and Eddie first game no Eddie Bueni, Coach Desmond Ofe, head coach, Eddie my Black Satellite, or so on my fully prepared, or China, or money on my your friend Congo, Eddie Bueni. On the junior side, when every competition we go with the mindset of trying to achieve the ultimate goal, which is trying to win the tournament. So with our performance and hopefully if we can reach far, I'm sure automatically we will obviously make sure that the image of Ghana is protected. And Coach Desmond Ofe na Otwane Samsono na odi tu Johnny Ebisa se coachito bono ya bono wa Ghana pressure ewo muso ana eno se pressure bia eni omuso Ghana ni ye hosting tino expectation ewo soro eno nche se pressure wo muso o se omaye fully prepared ready ne boys nso hungry for success na momo pressure de ebi ni omuso. Yes, of course, we are playing at home, so expectations are high. And like I said before, the boys are ready, we are ready to give our very best. And then let's see how the tournament goes. But game by game, we'll be ready. There's no pressure. You know why? Because I think, like I said, we are fully prepared. We really have a good squad. Our boys are ready and hungry, so we don't feel any pressure. Coach Desmond Ofe, head coach Edema Black Satellite of Ghana, and I want to Asamoah Kufuor, captain Edema Black Satellite no, or non so Akasa, or say Omaya ready, fully prepared for all African games no, or share Ghana for you now, boss a trophy no, on Beji Ediama Ghana. People out there looking for this opportunity, and we, as the Emmy selected, we are much grateful for this opportunity, and we are ready to deliver and bring out the best. We are ready and we are fully prepared, and I will promise everyone that we will bring the trophy. Asamoah Kufuor, captain Edema Black Satellite, and Watan in Kano, Honorable Haruna Idrisu, MP in Densono, Ebani young footballer, or the new Eremuye, Bobo Kwefren is Stifat FC, Ayanedian watching Sono Carrera United, in the Ayanedi, now Wakasa, or Siwoko Piemo, Ewa Tamale, Aliu Mama Sports Stadium na. Position na stadium ni womuno enyenyenye stadium no atetia pro apansam inti ono kra no ontumi nsia kan wo ha odi na ni achirem e obabi fo frontier ni manimo ya no Minister of Youth and Sports Honorable Mustafa Yusuf ontwa na nimfanhwe Tamale Sports Stadium no. Mr. Speaker, I'm a manager to a football club, Karela United. The Honorable Minister knows that I'm struggling now to get stadium even for training, even for my match. I had to run to Nairobi, an uncompleted stadium. Mr. Speaker, tomorrow I'm playing, this weekend I'm playing the Pokupan Warriors. I'm so late to Nairobi. They've already protested that the standard of the pitch is not good enough. Honorable Haruna Idrisu Etwanin Samsono ena auditu jase enam se Tamale Sports Stadium no atitia pansam na oyehwe wo a enye yentino park na yesusu akan no onu an odi ni sika tonsuo ede water ne ade se na beboa mebetuma gina ne nanso na mon stadium ne de enyenyenyenye. Currently, Mr. Speaker, I am the one putting the bills even to water the pitch. I am the one doing it. In the last 2 weeks, because of the state of the pitch, I need a stadium for my matches. I don't have it. So you are not encouraging private sector people to go into football. Mr. Speaker, I am in it with my colleague, the Minister for Employment, Mr. Atreman. He is doing well. Sports development. Sports is now a major source of export. Mr. Speaker, I have appointed the Honorable Patrick. Honorable Haruna Idrisu Ona Edema Bobokwa ya friend Carrera United and offense no Steadfast FC ni nyina eyede de ope politician bakwa we invest our football mu our Ghana yepa na Honorable Haruna Idrisu coach David Okru assistant coach Edema Kumasi Asante Kotoko dano ada na Sek Mimosa ebechi Kotoko bo me kamienu mo timu bako eje president cup no edifit team a ya friend Kotoko nsem na coach David Okru echema o supporters now my disappointed no or best mamu nye disappointed so melusu president cup no ediama Sek Mimosa ombe yusu way as a stepping stone na omomoni mo Ghana Premier League no ome pejam. I'm telling the supporters not to be disappointed. I know even though we have the right to be disappointed, but this is a very good test for us, and we use this as a stepping stone to lift our game and make sure in the league matches we give them befitting results for
Coach David Okru, assistant coach Edema Kumasi Asante Kotokobobo Kono, and I want to can Dr. Nyaho Tamakro, a former board member, Edema Bobo Kwa, your friend Accra Hatofok, no Akasa, area for coach, your friend Abubakar Watara, or say Embrebe Toja, say coach Abubakar Watara, ebe head coach area Mahaso Fokuno, or coach in CV Muno, now on your impress, no mono on his Royal Majesty, Togbe Afede, board chairman, area Mahaso Folk, Eddie Unkomo. Emma Togbe afede e convincing no ampa coach iba no obo adwuma wa kire so a very good coach. I have to mention Togbe Afede's name. You'll be surprised. I personally first wasn't convinced when I read the CV of the coach. You follow me. And I discussed it with him at length. But later on, the two of us sat down and we explained certain things to me. And I was convinced. So the coach was good and he had proved himself. He has proven himself very good coach. So we thank God for that. Dr. Nyaho Tamakro, former board member, Edema Accra Hatofok, and Watan Kabusia, yet in some si matches Bakubia Abasono, Uko Piemo, our Europa League run or 16, Meno Kase Kwa back, Yesia can in 58 minutes, Omashemiano, Bayer 04 Leverkusen, end to me, NT, Sansona AS Roma Ashemiano, Brighton, end to me, NT, 56 minutes, and Yabo, Liverpool, Ache Sparta Prague, Abo Meka Polopoli, and 9 Momati Mubako, and also Yabo 58 minutes, AC Milan, and Slavia Prague, Ebebo, Sansona Benfica, and Rangers, Ebebo, Freiburg, and West Ham, and Ebebo, and Massa, and Villarreal, Ebebo, games winning, Ebebo, so 8 p.m. Europa Conference League, run or 16, Ayas Nshebiye Samson Aston Villa Nshebiye yabo 61 minutes more de Ashebako Crab Bridge Entumentie 58 minutes na yabo Olympiacos Ashebako Maccabi Tel Aviv Ashemiensa 58 minutes and yabo Stormgrass Nshebiye Leo Mufi France Ashemienu 60 minutes Dynamo Zagreb and Park Ebebo Samson Maccabi Haifa and Fiorentina Ebebo Servette and Victoria Present Ebebo and Union St. Gareth and Fenerbahce Ebebo 8 p.m. Yenyina so na yemfa agudie mu nsem ne NC na Okogyeabour emfa sofano emfa ntoa so emfa mamo me amedi agudie mu nsem na de ba no edi ameje so no eya Yesu ano de share apakan GH the blazeki samre de sofano edu so Okogyeabour over to you. Meda se ebusiama memra wonchen na yemfa sofa na yensu sofano entoa so enwemre asemu edapono so aye ne wudi hu nkomo nyina no ene se and then Inter-Party Advisory Committee, you can't say IPAC. A meeting, eda amanyukwa hudu ni nyina ne Electoral Commission tem. The free meeting ni mwa bani nyina no amanyukwa ni nyina jitum se ebetimi aboa paama elections no ebe ya asomdwe. Die di nkan ene se yama wonum ehunu date ya da bia no IPAC wom de beko meeting kane na wom nim. Afen so no eye indelible ink ya kane ye to aba na ye de ekokromoti no mo no isi ka so be ye film afa de ne ye ma mi jandu ko mensan kasa sisu dia se indelible ink no ye de beto aba afa so no ye ma mi ankasa to no mutuo se elections no ye beto no December 7 and until the political parties ni nyina agitum se ene fallout ene ma hudu efiri mu pie ni nyina no wo mo bodwo so pa na eye kama abusuansem we wogene san ye gba asomdwe hu dawuro na ye say election by asomdwe no ensem be say woti a wonso obegene say Ghana ni 0534 050199 0534 050199 0593 4065 another 65 my way went me enyina so kafra wo ba na wagina so na wodi anso atimi aba meda se my way Okomejo Abdul Rahman Lakeside Estate Oko meda se mamintio ayese ya mama wetie nsem no asopemu na waje atu ko sabe we ade na sabe ade hobeba na obi hu ntene otia wona so na utia ebebo ye na ntino yose da na se yeda se me pacho madwe ofa no fa mejuso no fa se ofa na apem to say oh awurade adom ye kurekram yo ofa say 49 na many 49 nana Tema West mamintie mfitama West ofa ye de nyame ase se ye maame no wanya asobrache
na nea yɛwɔ from ha yɛka no wɔn ho wɔtie no wɔ asopam na yɛde sɛ yɛ mpanyinfoɔ no ɔmo kɔɔyɛ no nkɔmɔ a ɔmo diiɛ papa yi a ne speech a ɔde tu gya kyerɛ sɛ wɔyɛ convinced edi sɛ wɔyɛ convinced bi a yɛn mpɛ kyerɛ asɛm biara nea ɔmo aka ama yɛate nea yɛaka ama ɔmo ate a ɔmo di tu mu no yɛbɛsrɛ sɛ ɔmo nhwɛ na ɔmo nfa saa nɔɔma no ɛnyɛ adwuma na Ghana asomdwe a yɛkuta no yɛnkuta mu saa because ɔhwɛ West Africa ha sɛ yɛ Ghana wantwi bi ani ha nti yɛbɛsrɛ na ɔmo ntoa so ɛma nɔɔma ɛnyɛ kama ɔfa medase me wa fa asefoɔ ne de mo yɛ adeɛ ɛmɛma na gye afiri ma ne nsɛm ɛma no so challenge me hwɛ adwonko ba ko na toa so no mo fa ase yi okay wa pom ti sɛn ɛmɛ de mbasam sɛ awo mi kurekure me wa fa ase be nie ofa de me so voice na di mi o ewurade na wonim de wo kan no ho de wo kan no ama kofitela asa bahwe wo bu mani chie pese wo gu mani mu asenti unim gyina so na yente ne won nsesi a breko ne ba wonim tase se ya wonto ne maame masa enti je na bless me ka kire wono me nya tamfo na ma beta chan odi fon pacho eya abi asem na wo ka no wo be so kire se me yimframa na se me yimframa yi a twin fan chan ana se woni yi a won chan me masa odi fo very careful pacho dem beza me kire se very careful if you pass me sin na matamu ahun da enti iba se yi ano on se wonti me ya no wa fere say tam me wa fa se ma huntie wa family dem ba some person bomb about for number 1 my family dem see the down before them sa ye ene ahwe a wuyi firi hɔ a mewu oh Epia. Oh. They look at me. Looking at. Enti wo yi firi hɔ pɛ ebe ha dwen ti be yi firi hɔ why? Mo madwai. Me pa so me de so ododo nyina wofa. Aba Dixon bada ko kwaku jeje e ma ne si droba achimodukuru. Just I want Ajini wa timu wo pe na nye wo faase hey he baba menyini o wanyini se nsira ona onto nkwane no ma wonyi nche mo ade ne menyini usan ma menyi nche so ontia wo so do ni ga se me tu sela no watana mo na ha na bedwa me obi hao okay I'm about to need my papa to and on Ghana okoni etene se mpenefo se na okom hia ne o me yi enye amanuoku bia na obi atayechi eba na sa Ghana for asumdwe kese ye hia no na network commission ye ma me ode breye o se wanchu mentem na se de eba de wati do no afem no kododo na fa eno na ebua de asumdwe ba na maka mmemeka binu akoso ama omangana yada na fe na menka mo da amen yenso yeda se madwai ye ga ofam paso kudi ye mo fa se me ho ye na nso e na me adumo fa endo afam ko ma ti yo ntama ma bresa omo ye wo ko ma che endo me ko fodi akoma ti ye je melani tema na national anthem na me kire mo na moto ya na mokoto hofro ofa do kire ya na o wo ya sure tie say ya no a and the flag freedom and we too will too with the fearless honesty and make our nation great and strong. We shall away, all mine forevermore. We shall away, all mine forevermore. Enti enwa na woto ye. Enwa na mini jendo me. Ye do come ashie ndo nya sem ketewa. Mo. So ko ye duma na ma ya ko ni nyina ma. Ma ya de ya mo hwehwe me na me mpe memfa mo nko KFC nko be konkonte bi ma mo ni ade a. Ya nyambo chine ba be mini gra ba gina ase wa atwen. Momra chese enya munti anka me bre kra ye de munti na me bre yi.
Oh, funny. Yeah, we are the no fancy you to us say Murusa. No. Abigail Papa B. Papa. Oh, Abi, I feel the way we are having Wario. Shegelege. Shegelege. Yes, we nickname no. Shegelege. Young Wadi. Me be unready. Meka Shegelege on your son no. Shegelege. Young Wadi. Me be unready. And no. Umane. I say. Di agulo basa. I am ready. Hey. Enti be share camp before ya mo hwe TV so a ebeboa mo. Ade amuyi Abigail. Papa. Abi ma mintie o. Me de ya ka ni se ya ma mi na jibi ya so na ye de na. Ya ka sinji, no na ye tse. Okay. Yenso ya da se ya chia me share camp before why? Yo. Ya da se nanka me pon na nso DJ Afiba se me mfa untwa to se last caller. Madwe. Ya eja oka. Ade e ma ne ba hwese wa be frɛ mu. Ade awuyi. Opa mi ntori. O se Me de mi ntori opa. Asa wa be fra ma num. Ense na ekwa yi na passing ko nzo e. Enye ma ne kwa na te omo flow. Say anu ye pe challenge ye hwese ma ne mema no. Ehefo na be di first e wo course num. Yeah. Say man what him wadi. Ma mintie wa me ofa se. Me ka sefra adenta fra ye femi kwame boatin. Adenta he oriata. Fra adenta fra commandos. Me wo fa se Kwadwo Sammy bi otimi ka se adentra fra ne. No won hu signboard ne da. No ko ka adentra fra ne. And am se da bi enya adentra fra ne. Adenta fra. Yey. Munye ni pa bofo se. Na mintie mo fa se. Yisi na mebo na ba to se we dey enome ni na beto tima ko nte 2024 7 December obi a de dey aduma we dey ni da ho ti se wa obeye mistake bia be pa ashishi bia na wa jatu. Okay. Yeda se ye chia dentafo papa na wudru ni odai ayiku road a ewo Nungwa barrier opposite spinal clinic ho sport bi wo ho yesi wo mo bie mu tresanya asam kotu akura enu ntie damase ni odai ayiku road opposite anase we no eben standard pure water ho no wo mo se kase bo ne dempa mo ya de na ade a yisi aye no nti ye ma mi giaduko emens ade a wa ye no nti me Kofitela DJ Afiba DJ Omaru any Kwadwo Sammy bi awtewi echa ode obutu ntie enwomu a ye to de ama yisi nyina na say we have a valiant God. He is always by our side. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I have a valiant God. I'm a valiant God. I have a valiant God. Enti electoral commission amayati asese Ghana, we have a valiant God. Kwadwo yeko na Sunday no kwa sorry mekoye ya be fa Afiba koma me wai aden ono adwan medwen they say bi okona una onye Afiba no Kofitela wusi aso da nkresi wo musum ya se asada na omo nasum ya ne so ebia na omati ase se esom no wo makomam enti no omo hye omo kokoam na mo asom nyame ndokurima bo ho mpae me de minyaya nka se de mesia sum nyame a yensi aso da nwie no ahyem papa o de yesi wa so da National Cathedral
wo see we are Ghana for most say make Christo. Na say wonya enya asori bi. Krache. And the gumani was. The gumani was. Ya wuyi ehu. It say won fa se for no kra dweno anya de ombete ase. I am me yawo makuma me say nyankopon be ka say me betra asase so no ma nsom no. Enso ba bia mesom no no entontom agiafa. Ene mesro say wo mampa bomu nye den. Oh, mampa bomu nye den because said the national cathedral ho nsem ko no. Me dey cry be see awie. Wo mo ensipa na se me kopiem bonsam de mu a me hana na do. Oh, sense or ne dɔɔso. Da bi ehwa na me ko ehwa na me de ho. Ndi hwa na be osofo wo saa cathedral. Na me wo osofo baby. Wa ba kwada wa sɔre ado. Ebusia mon ka ba bo mrempon. Na o ka tere won say Jimmy Sanka hin fa na ka kɔtɔ so. Kamia kwa na ka kɔtɔ papa de so na say. Una na babo na ka kɔtɔ so. Ka to so mi enko. Ya so to so mi enko. Na o ka tere won say. No ka tere won say. Mo fu bi biara ntu ko busia pene atwe babo da na wo fa ba wi so ni babo kinkan. Na to mi to so. Na ka to so he. Na o ka tere won say. Hin fa na ka kɔtɔ so. Kamia kwa na ka kɔtɔ papa de so na say. Una na babo na ka kɔtɔ so. Ka to so mi enko. Enti National Cathedral ni esra munsi ni ntamayan. Nyesa menya me so mo kachi. Champion teller de ko Facebook no eso yes so a DJ Afiba and the only silver in Ghana's radio. Silver lady. Omo besi nkonya na awoso no awurade oba akoko ehu se enya asam kutwa na esi Afiba di pabofo awurade yagopo se ya no po chese e ka no kranka ewu okura ni wiase Afiba esui enunti ene awoso no eyemia me maame silver lady ana ode ebrawo akinkan for nso eyemienu midi e de Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yada mo nyina se anyuma ma mo nyina mo anitia ogyen oboja DL News.